Dano magiromo Piera Depuya Bero Ilovo Acholi sub-region Idene Mara. We have almost 37 victims who are making suicide, both victims and their children, because of the hard life. One me I say, "Go pay the bill." Then I win you. I don't want to tell you where we man up me. Get your down, get your down gang. I no pick it for you looking gang. What in now come at the other day gang gang. I don't count me worrying with that yepera. You are and get pay me the can you? Arabic can do what no don't buy me a call. Mapole di juang tika kata ichawane itami be TV ba ko wor ni monero la nga ene kore. Yes, Acholi titwal in my tika no Tami be TV man and Mr. Laughter yetika chelkedu in matine amete wanero wono lock matika maleng matika wachu kid macharo lock medene tika kati madit tutwal ilo Acholi wangene jim matika time ilo Uganda tie jim maduong tutwal ke karama ene no loka tie maduong ne matine lo wange mati ena ene dano tutwale joma elare chon ogamo gi nyo omago gi lum reporte ka kadeni inge mwaga abija beach no dano mon kiloteno magudugu chen pajo getiga nongo pero maduong matika nyano tuo wich tuo wich eni tika bieno ilok mapol ken machalo jime tika timekere i area me Acholi sub-region. Now report mati ana yeni karma kachako berutie ifida wanongeyo kama fida tiye lo nge mati ana yeni mon magogore magitie ite organization me fida jone eni gena yegu kariki report ni enge mwaga beach mokara ngich mon magudugu ki lum kachel kilo tiano gi guber ki pero madito to dak pero eni weng tie peke ma ki guak mape mabe kar magamente o kilo gi ci do min gi man makelone amnesty pero mo beru tie ana eni jimi make min gi po beru jimi romo we ko teach beru tie mabe e ko magi. Now lok mati ana ene ket machalo jo me fida go wajo kede ana ene mon ene weng magudugo kilo tiano gine mokene tie mapegi ngeyo kama gangi tie pen geno do lum kinywalo gi lum da kwogi weng polo beri lum ana wego jimi magen kitika timone dong magen gudugo kere gangene no patika weko kwogi ber mabe. Now report eni kono bieno manyien to twale ka chako maberu tieni iguro city ki kome ma loke ni ti lok maber twal ma mete wanyuo waneno ken machwalo loke no katikere. Now jimi matika kelu tuo wich onyo dene ene matika time ikin jo magudu gang ki lweny me LRA ni ki wajo ki kama leng ana ye gen ma kilwoni stigma ma ana ye chimutok dano ti food ki chuny ma chimo tok ma don twal i Acholi mo wego jo duchu magudu ke lum nyo dan magudu ki lum gitiki peko dak gitiki peke maduong twal dak bene watika nane ni peke ene magente ke tika nongo nene weng ki kum jimi mano dano ti achimo tok ke mon magien mon machak mon maromo mon aliba ya boro i Acholi sub-region district me Lao district me Acholi district me West Nile idong be district me Northern Uganda weng. Now director madid pafida ma en lawyer we group and bamon magiti lawyers nyomon magien giti jo magi lawyer jo magi lungi check geno waje kama ling ni mwaga oluto dan marama pa wiye gitikota atinge mwaga beach mokaroni mon magudugo ki ilum kachel ki luteno gi gen gudene man ene tigien mo madito twale ya Acholi matigien mo marach twal mo mier wan wayobe wangwa watika neno peko matika kilo jimene weng na machel ena ki wa mo chimutok dan futika mereki chimutok ya nen ngeri chano kilum ngeri no du kilum ngeri du kilum eni gen matika wako jo magudu kilum tika dene na Mario gen mo kene mo wako jo mo kene mo du kilum tika dene ena report tika wa ni rejection nyo kwe man and my noni ka ini du kilum jo mo kene magangu gi kwirio
pegi kere chali in dano ma gina konye tie ginar ma chalo wa in ingero mo mata ma kone gi kwe wane wan po ngi gi kwirio pegi juli igang meno mono gin matika wako jomo du ki lum kitika dene mo pa ma dit ma watika nano ne ilo ga nge matine lok mo kene matie ena yeni dano pole gi kwero mino jemi ki jomo du ki lum na machil ena ye ka nen ngan mudu ki lum ma miyo no ki mi yer gwa ngom mo ki mi yer gwa por mo ki mi yer ad mo gwa junge ye pe kitika mino ne Wo pa jo mudu ki lum tika beru kama tek tutwal dak mara ye gin ma tika wako dano dichu ma lok eni tika mako kumgi wan ma chala chuli mir wanero ki wang mati da wanero ni watwaro timu gi mo ulu topi jo makirene kwero jo mudu ki lum tika nyano lok man me ta ki tol nyo dene gin mo ken mati ena ye karma eni wan nge kar karama ne no jimene tek to twale economic hardship jimene tima tek dak tek ma kyo mo ken pechamu jo mo ken vorkech jo mo ken tie paro ma dong pegi twaro wilo gina chama mona etian lok mo wero jo mo ken gitika dene nyo jo mo gudu kilum gitika dene mono lok matika katika maleng jimi mo ken ena ye ni lok me ngom inoni kira wajo ke ya chakane ngom ena do te kilo lara nget mapo beru tie gango du kilum ni bieno ka mai ngom bieno ka mai ngom ni karo bieno ka timo ene gin matika weko ngom kidong dene tika nyane matit tutwal ilobo me achuli on report ma fida tika katikere ene yana matine wan machalo Tami TV wa mere ko neno lokeni wa ngwiru kon kire da kwa neno kon kire ngoma wa twar timone now lok matie ena mere ko win kon lok pala mego ene ma ena wajo ki doge ni ene dong matiri mala kono no ene de na petian loko mo piane ene de pe ki gina chama i pe ki mo ke kan ato dong choko chuny ma fido bino choko ki chunye ena well en uluto pe dene but gamente ma okelo gi waro kama leng to tenyo gi ni yak gi mo ke kan ma kitika tim na yet gi pe report mati ena wa ni jo magudugu ki lumi kin maga mata omiyo ena yo mini gi jere kan ario kweri omiyo gi panga omiyo gi blanket kidong chilling ali mia rio ona nye jalo kemet chilling ali mia rio de ni iri gamente kulo diga mini ni indong mini dong ona nye jalo kemet lutua lok ini ti lok mo madak tika chuer chunya erda no pa mia da gi mo mia te mi pe ini tika dwa kodano gang ni de mini gi amnesty ni gudu gang itika mini chilling ali mia rio ke darmo mio ko yelo tua ene no penyero kaka jone lok mati ene dong miro dong kon wanero ngame atima we kon wa reducing lok man me dene en matikat kelu lok to 12 i loba chuli daktika kelu jima duong to 12 loba chuli ene mora yi report mati darma rom piera bera e wia piera dera e wia bera magita gitene nero kinero ilo me chuli sub-region Medokilao sub-region waki West Nile any report ma dir to 12 wangini kwote wangini jimeteka tema matek to 12 eto miyero oloto wa yele wono meneno ni wa mente kong oloto timo gi mo unlo tela mo ti kono ni loka tie bodu oloto nen kong gi mo to timo ne onen kong gi mo to timo ne wa oloto jo magudu gi lumene gunong ka fura mo pero ina ti bako ma dir tutwal lok me chi mutok ti ma dir tutwal lok me kwer dano ni du kilum ti ma dir tutwal lok mani ka ngero du pe mi yer ngomo ke ken poti ki ye jimu ken en ma waro ne lo nyor mu ken te wa ne gen gi ber lu chan dak ma gi du gange pe gi ngi ka ma gange ti ye chi gen ma kiren ti ka kilo pero me dene ilo me achuli eni petie pi jomu du kilum kan angeni kwo en karama tika bino en oku nano na kida jomu kene mugu mongi bidio gi mitim jim mugu mapagi twar mamiro pego tim erga tika min gi kero e mamiro gen gu
tika choko tutwale mon art mogo mapegi winyo la kutwa gi ker chunyi ni mira wila ba mira timanga cho mo kene go beden gi garama eni pelok meto kon wa ker cho lok ma perta wan ma chalo Tami TV watia kilu ngot gina mo mira watimu wa oluto wa juru kon kid medene pake wa wille dong tila mal dak romati la mal tutwal ilobo me chuleni report ma fido ka dekere ene per report ma tiri dak ti loko mo ma tutwal ya chuli mo mi oluto wan machalo Tami TV oluto wa nero kon kid ma yubane now yo ma dong wan mi bati yu kere ma joko twin man and medene ikin mon kicho magiti organization yo giti ken gang bodwo kenyu me achil era nero koman wan kong achili kon waloko kid waloko tamo waloko kid ma nero ke waloko kid mier watamo kere pene ka ino ngero man ki duo gang ki mi yore amnesty mier oluto ijole kid ma chale twar jole kere karibe tigi mope wanero kong twin money man and twin ma be maroma choko twin ma wero wan obedo twin me konyo ngato mone mudu gang ki pa ko mati yene mono gien ma war twate mane wanero ni wa po beru mere pe wan ke kan ko mo timo ko dire chak meneno kin ma chalo watwaro yupo kere ko pa joma tika ngadwa joma gudu ki lumen pego chiaro ki mirgi mo kene ki ma o gi bero la bong wala bong gi mo kene ki nywalo gi be wakilum wan ko mir wanero ma chala chili waromo lako ko pa jona eneni ka dano tika dene ka ngere ine timo gena nga wanero ni ko wa kunyu kare report matie bene kwa DPD RDC nyo RCC mi gulu sir wa no mir jo mo kene ndongo chakte mo counseling wa chuelo gi counseling ken ma yano wajane wa olutu gunong kare menga be chok men nong lok mo pe chao ken ke biru kini pe no tam ki bon ngaro mo fo en chunman me den bini wiada pa vulu chi wa kwenyu kar me olutu choko twin jo mo du ki lume wa gen gun nge kong ken ma po da ken me dro cho ko ge mi a ko me lume du ko gang pen po ne ni tek ba po ne ni tek me kom tek ko mo mi wan wen wa nge ni ko ni tek ato wa timu wa di twin wa menano ni wa konyo jo ma kireni wa olutu ka che indigi kar mo non ka se la mo olutu chwal kir ka niche chwal ke ka niche uluto dano ke romo lega pera uluto la kwat mo romo choko chunye kir in bene ke no kare lo ki joma kire wek lok me dene pe kong dong mo we ko beru kan no bene pen beru kan ka dong ini be ko wi dong bere ka chaka per kene eni pa ko matir twal pa wa we wi wo bet ka chaka per kan wal wo dano uluto me dire chak me wek uluto gunong ker me menong chwin man cha me kwan chwin man me dene ni weng ki kom kwoge wek no gudier chak lega ben mo kero lega ben na machel oluto lega konyo ka enena ti pe ko ring bol lo ba romo konyi jomo ken pe romo ye ger bat oluto won jomo ken mo ye bile ko ngaga ring o chat ker kono wan jo ken mo ye le chuche oluto unon karo leg pegi bene wek oluto ko laka pe jimo ken mago kar ke ye kilumi tiji maraj ma reju ma pe ma reju ma konyo be yero ne kon ken ma yepane more lok matie enien matine Itami be TV wa ngi Itami ini romo timo gena nga joana comment kenyu ma pe subscribing oluto wa ko wora nyimo mede kinongo yima kerene wa me rocho pajo man channel mo bero tie me rocho pajo me yupo wa me kelo lo nge maromo tuku chunwa ma chalo dano mo ti pajo kan wa oluto chok chunwa me dire chak ilo wero wa dak me dire chak lo ba ki dong bene me rocho pajo wa ko neno kira pajo wa romo yubne kere ka che jim marejo tikate me ye kerene ba wa bero dong chalo wandano ko chi non kare subscribing wa komete wono uluto ki kelo lo ange mabejo ko man ara fo de twal menena wa man an Mr. Laughter wa chira nyim wa benerne man lok ma wa twar wa jene me mbotine mono pa ko matika yelo wa ya chule ka kan ara fo de twal donc yen ma put be subscribing fo de twal